Carl. Yeah. Hi, so how are you? 11 digit. Sobra. 50 number, basta sa... Hanggang lang ini sa 2, 11. 4, 6, 8, 10. Ay, hanggang 6 lang. Ah. Next. Oh. Mali. Ano? Oh. Save pala. Save ba ba? Save mo lang muna siya. Higan loading. So me who's that girl? Successful. Next. Next. Scorecard. Scorecard. Add interview. Add new interview. Yes. FM. Thank you. How are you? Can you give the time sec? Carlos. Let's go. Save. Then household members. Add new. Mapindot mo na ako dito. Yup. Sino na ba kaya to? Ulit. Ay, paano kayo to? Sige. De. Household. Jeremy Perr. Dire, ano mo muna yan? Ano? I-double check mo muna yan. Ay, double check ko muna. Yeah, Uy, that's it. naghano na niya pa kulang. Yeah. Carlos. First name Carlos, Gayaban, Tabianoska, Mera, Household Head, no. Select. Hindi ka naman PWD at asawa mong PWD. Yeah. Save. Tell me who's Jeremy team? Perr. Who are you team? Jeremy Pierre. Jeremy Fairmale. Ata ito. Oh, where are you team? You're not watching me here. Ang date niya is She's so madaya. Ay, mali. Go home. I'm go home. Anong oras na ba? 30 minutes. I'm going home now. Okay. Tell me who's that girl? September. Jeremy Perr. September 16, 6:10. 1998. Children. I don't see you going. Tell me who's that girl? My team Paul. Team Pearly. Sige mo pa ng loading. Thank you for watching. Oh, loading. Tell me who's that girl? Perfect and in your head. Tell me who's that. No, I don't see you. Home. I'm go home in 30 minutes. Oh, thank you for the thumbs up. Hi. 2002. 2002, November 22. Wow. Oh my God. November 22. Ouch, 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 ouch. And then stop live. Why? Why should I stop? It's fine.
He said, come on, come on, come on. I thought you wanted to. Evelyn I said, come on. Capaccio. Come on, come on. Ben. Color brown na. Maverick, masunod si Isabela, si Miles. Ano pa? Pero pa yung dagdag ko dito. Dagan. One. Tapos mo lang inaano kay Cesar Ronaldo, 30 minutes siya. Diyos ko, naghanong ba si Carlos, si Billing, si Miles, si Maverick, si Isabela, Yes. Also said, go home and do live. Okay. Evelyn, Yeah. Jeremy. Si Jeremy tapos na. Stop live. Si Jeremy Fair. Okay. Maano na ako, ma-add yung member na. Ano mo ba? Mga yung nasa Okay. Turog na. Jeremy, si Maverick, si Isabela. I-sync mo yun sa aga. Sabi ni ma'am. Para maano niya. Ma-approve. Isabela. Kaya ang pag-sync, 78 Ay, double lang. L. Ano ba yan? Charot. Double L. Still me, who's that girl? Yes. Okay na. Ala, ala. I said go. Encenares. Ensinar. Encenares. Tapos na dakdak sa ano. Nada pa? Hindi nakalive ako. My love is you. Isabella Female. Birthday. 2010. 2010. Isabella 2010, August. 10. Ay, salit. Dito pala. Isabella 2010. 10. August 10. Relationship. Children. Ito. Ay, hindi may pinang save. May pera ka doon? Isabela. Si Isabela. Pera pa, nidagdag mo na nagano ba? Si ano pa, si Tita Billy, si Miles. Sige lang, ako naman ang ma-type. Yan din na si Miles. So, may. Oh, si Miles pa. Si Miles. Si Jeremy, ada na. Jeremy, Maverick, Isabela. So, ang mag-ina na lang si Miles. Ano Tapos naman spelling sa Miles? Miles, as in M-I-L-E-S. I-add nyo po si Miles. Miles Store. Miles Store. Hindi yung mga ngaran na. Miles Store. Yung sinari, Studios. Miles. Tapos, Miles Store. Uy, Miles Store! Okay. May kano yan. Ayan o. Store, T-H-O-R. Hi. Store. Store. Miles Store. Tapos, saan middle name? Encinares. Ang last name? Villanueva. Villanueva. 2001. Sex? Female? No. Lalaki? Lalaki. Oh my Si God. Isabel lang ang babae. And birthday? Ano, 2001, March 22. March 22. Yan.
Tapos, bata siya. Yes. Oh, yeah. Diri man purpose. No. May PhilHealth. Ang purpose doon, si Sabila ang upod sa purpose. Si Bilinso na wala man siya imaman. PhilHealth. Sino? Wala. PW. Yeah. Diri. No. Okay, sino pa idagdag? Si Miles. Pero nasira. 1, Jeremy, si Miles, si Maverick yada na. Yadi na si Maverick. Si Isabela yadi na. Si Si Milestone. Jeremy. Si Jeremy yadi na. Ibili na lang. Pagyanusa. Evelyn. Kasi si Carlos ang head. Ibili. Yung Sinares, Pagyanusa. LYN. Insinares. Yes. Mga yun ang PWD. Pero, para man siya. Purpose yun. Inom Last- na lang. Tabianosa. Kasi dira yun nakaregister. Tabianosa. Select. Female. Birthday. Ibili December 1972, December 7. 1972. December 7. Asawa. Yes. Dere. No. Ay, ano yan? PWD, pero inom mo na lang. Purpose. Pero yes, purpose. So, the number how? Sige. 0562 0562 09 09 2 na 0 00 12 12 07 07 5 51 5 Saro lang na 5 oh, 51 0751 7349 7349 052 056 20. Okay. May PhilHealth. Yes. Health number 2125 2125 08 08 54 54 79 79 75. 75. Wala man siya ID No. registered. Sino pa? That's all. Pero na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unong sira? Anong sira? Tama. And then, Silang pwede sino diyan? Pending. Ang pending si Isabela lang. Okay. Okay, stop the live.